Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Masapol ka na asbang pwede ni Madam Tonyang. Sa bagay matkit eh. Rumbang laang asangon na ti kaso na, kandagiti ado apasol na. Ni Jonas, dakala barikod. Ti, anya? Amangan no'y raman ni Mr. Ong. Anya? Adan na'y bagakanyak ni Jonas. Saan na kahit amabalod ni Madam? Anya ko mati aramidin na, tapno saan amabalod ni Madam? Saan ko nga mo, no anya di pampanunutan ng aramidan. Anya amat ti kastoy amapaspasamak ita kadagiti amo tayo, Labs. Natalangan ti tao da, labs ko. Anya? Ay, malaksid gayam, kadagiti tao da iti negosyo da. Anya nga ta ti mapasamak, no mabalod ni Madam. Dayta, tisan ko nga mo. Ti kaso nga inyuli ni Eloisa. Anya nga ta ti banagan na. Ay, awan na mo krida. Di makunak lang, nadagsen, tinaramid na. Panagkunak di na malisyan dayay. Ngambakatan ni Madam, mabalod pa nga ta. Awanan masayat ang nagbambanagan ti biyagda. Ay, jak nga rod maibaws a panunutan ang nagbanag ni Jonas akas jay. Nasingput mo ti kunak. May salang ti amok agapuna. Anya kuma. Desperado. Nagrebel den tirig na kan panunot na. Gapaw kan Eloisa. Wanang kan. Ay, awan basol ti anak ko. Ti inana ti pabasulan da. Dayta nga rod, saan na amaklon? Tinagbanagan ti ayan-ayat da kan insan. Dayta ti may sa ama di agalad ti may sa ata o sila. May sa kinatakrot ti saan amangawat iti pan nakapaay iti anyaman apan nakigasang-gasad wenno laban. Angkel? Agbalin kuma anaturad ti may sa atao. Anyaman dagiti dumtang. Awatan na. Taamin dagiti mapaspasamak kada tayo. Kat pangadang ti apaw. Kan gapumot laang iti aramid tayo. Kumaa, Angkel. Kas kiniinsan. Tinapasama kadakwada ken Jonas kat inawat na. Kan pinagbalin na akarit. Isukid di tinang patibker ken kwa na tapno tunuyan na ti arapaap na, Angkel. Kat kaasi ti apaw. Nagbaligay. Nagbalin anatibker. Saan ang naglupoy? Enlutuan ka iti pulutan, Jonas. Narigat no inumlatan nga awan karga na ti tiyan mo. Agyaman na kiti kinaanos mo, Tonyang. Apay ngamin Inaldaw matlatan nga agin inom ter aramidam. Saan ka pa yan narumrumwar? Awanan rason na rumwarak. Kan mabainak kadagiti makamam mo kanya. Anya? Nasaysayat pa'y kuma. Nung nakabalod akong Tonyang. Anya? Saan ko la kumanakinid daw ti panagpiansa kiti kaso. Anayuli kanya. Anya nga min talaga, tinaikaso kan kaaya. Ti panaggatang ko iti kontrabando. Wano puslit. Kasta ka de? Wan. Dasan mo't ama ko na. Ngayos maglara. Kat ni Madam, kasano mo ti kaso na? Di magsanti kaso na. Gapo iti papanaw na. Ang kunamat kit din ni attorney. Pagparangin mi nga intuloy na tinagpaagas iti sa bali a pagilyan. Kasta ka de? Ang masapula sumangpat. Tano saan? Patiport dano agpaso tinaituding akad dana iti nasao a pagilyan. Amuda ka di ayan na? Kapilitan nga imbagag.
Tadyak kahit nga adda dumagsan ti kaso ni mami. Iso Aging kayo ti mabalinton niyang. Saan ko akayat ang mabalod ni mami? Asayaan, taimbagkat mo nga insirek iti kwarto na, Labs. Adik, iturog na kumandit sa pagkapot na lao sa bartag na. Masasya na kin Jonas. Sabaya, kastabat hindi mapaspasama kin na may labs. Kapungatan iti kaadot problema da As tawag ngamin, hindi ko na. Makisinabat kami kin Mr. Ong iti playa. Ken mang tadi ti pauna bayat ti kargaminto. Kano, kasano amuan dagiti pulis? May sabay na ita. Asino tinangitad iti impormasyon kadakwada. Imposible mo't amay sa kadagiti kakadwayaw. Panagkunak. Awan, labs. Ket, at datap ko. Nya dayta, Amangan no mismo matlangan ni Jonas tinang ipakamo kadagiti pulis. aniya? Kasinay. Kuna na kanya. Asana na mapan dagiti kakadwami. Tata sa bali amang sabat iti kargabinto. Tagayam. Dagiti mat pulis tinumdang. Talaga a panawon siguron. Tapno maibutaktak dagiti maddi nga aramid ni Doña Candida. Pudno nga anyaman adakas nga aramid kat agpatingga insan. Agpaysuday ta insan. Kat mapaspasamak itan ken Doña Candida. Agdaman damagak insan. Anya day ta insan. Awan kadit panggap mo amang ibabawi iti darom. Ken kuana? Anya? Gapo man lang iti nagbalin a relasyon nyo idi kini Jonas. Insan. Nangruna kat kasya tinagbanagan na. Amang ano, maatake pa'y maminsan kat dinan malasatan. Siguro, insan. Saan mo dama ko na panagibales da ito Mabalin na ti inaramid na na magsina kada kami ni Jonas. Mapalabas ko. Ngam, ti panagpanggap na itibiyag ko. Nadagsen na basol. Ngam, insan, saan mo't anaaramid ti tao at tinangdanan na? Ha? Kuma, no naipatungpal na kat nalasatam. Wan kiti ngam kasanon. No naipatungpal na dayjay. No naipatungpal ti tao tinang patay kanyak. Sabagan makit dia. Ngam tsaka mo. Nanyan to ti mapasamak iti hearing insan. Kasanon no personal nga agkid daw iti pamakawan ni Doña Candida. Saan mo kadilatta? Apakawanan? Uli ba siguro agkid daw ni Doña Candida iti pamakawan kini Eloisa, papa? Saan to may sanod ni Mayora ti darom na? Sa bagay mo't kindi. Nang runa, tagas jay man ang tinarabid da. Awan mo't nga ti panggap ng aglamang. No asino kindi kadagwada nga ginati akin ka panunutan. Agpapaimbag pala kwenta. Sa bagay, mabalin kayat dalaan nga umadayo. Tapno sana may stress kat maatake manan. Adami di dan. Ngam nagrurutap ti basol na. Agrurutapan di kaso na. Papa, Ngam ti kadat maatap ako kay nakaraman kadagiti kargamento. Natagsan da jay. Katidagas na itano'y ramraman da jay Mr. Ong akadwana ni Doña Candida. naitatidak kalaparikot. Numalipit jay tao. Asa na matulungan ni Doña Candida. Sigurado, ibulgar na ti amin. Ngam kasi tinakunakmat, papa. Kasana nairaman na kayo mat ni Doña Candida. Awan ka po na ngairaman lang.
tatil na ang basol ko kat kinonsintik ti aramid na. Ngam sanak adirekta karaman kadagiti legal nga aramid na. Anya ti ramidan tayo ita, Mayora. Direkta matungin raman ni Mr. Ong ni Jonas. Wen nga rod. Nagtulagan da nga ta? Namapayin lisi na ni Doña Candida. Ni Matan Jonas. At adalag nga rod na imbag ti implikasyon na. Kuna ni Papa, ang mga nainlisi da ni Doña Candida, na ang mga nagatake manan. Lupot no dayta. Kinay kayat nga ta ni Jonas nga isot mabalot ngam iti inana. Mabalin ang kasta. Kasta ti aramiden na. Idinto ta impaidam ti inana ti pakasik ng ti puso na. Mabalin. Aga po ta ina na pailaan. Huwag matkit di. Ngam, imbes na masulbar ti parikot da. Nagbalin a komplikasyon. Husto ka. Siguro. Gapo ta desperadon. Iso akin ay kayat nan nga iso ti agsakripisyo imbes at ina natin mabalon. No jak isanod ti darum ko. Masiguradok ang mabalod mo't laing dito niya Candida. Ngam at least, natalang ti basol na no bilang. May laksi di ti smuggling. Kan, may papanit ti droga. Tanong mapanagnakan kadagita basol na. Ang mga nagnanayo na ni ti pagbaludan. No agari kada tayo ti asi. Awan mapasamak iti judicial system tayo, friend. No siya kamaysa, no nagbasol, rumbang laeng nga ikaro na ti dusa a katukad ti basol na. Husto ka dita. Iti kasta, bumdeng dagiti agpanggap nga agaramid iti takas. Ay, kasano nga rood anak ko. Di pa ikat ni Jonas, di malipay. Awan mabalin tatang. Awan basol tayo ditan. Ay, Tas si tinakon-nakon. Nagbasol da. Ket no anyaman ti dusa a katukad ti nagbasulan da. Lakaman da. Awaten da. Ket ikaro da. ang saan nga ta akabalan ti kwartada abalikugan ti lintag. No may papaniti kaso ngayon Yuli. Mabali na matinag siguro tatang. Matnag tiriknak no mismo ni Doña Candida ti agkid daw iti pamakawan. Damdamaem nga ta nga aramidan na dayta. Ay, awan lat amukaw na anak kaw. Uray siyak tatang. Dayjay pa'y a klase ti tao. Apulos adina ammo ti agpakumbaba. Hangam, sa bagay. Saan tayo laang amaw no gapo iti napasamak kinkwana ket makapanunot mo't laang nga agbalbalew. Dayta ti tiyaka mo tatang. Mala. Ket orayan tayo no anya ti banagan dagitoy wenno pagtungpalan na. Basta siyak tatang. Awan amok amadi iti aramiday. Kasi tinakunak. Sa anak nga agibalbales, ngamkit di, surusuro tekla ang tilinteg, ken kayat kumat amagun ti hustisya iti inaramid ta. No makariing ni Jonas, anyaman nga tanti aramidan na. Amangan no aginumanan. San ko nga mo? Dakulon ti kimutungan na. Kasano? Aginom ngam saan mat nga agpulutan nga uray isaganaan. Panagkita ken Jonas. Desperado lang na yan. Sino? Takim basol. Basol lang nga gina. Anya? San ko nga mo dagiti plano na. Nang roon na iti panangted na iti kwarta kadagiti kakadwak. Sana pinapanawidan. Usarenda ka no tinasawa kwarta ang inted na tapno agbaliwan.
Kas matlaang iti inted na kadata. Dakala kantidad no dagupan amin ngintid na kadadayo. Wan nga raw. Dakdakal ba itinted na kadada? Ay, nangalaan na nga ta iti dayjay. Di pa'y kat lugin no kinaot na ti kwarta apo unan da. Saan ko nga mo makamudidan? Ay, apo. Kat ni madam. Kaano nga tama ta sumangpal? Anya ka di man ang tiparikot, attorney? Anya? Bimaliktadan ni Mr. Ong? Anya ti kahit mo asawan? Kasta ka di. Sige, attorney. Bayam latta ditan. Sana bali asyak ti mabalodan. Saan lakit ding iso. Anya? Ti kaso na kini Mayor Eloisa? Narigat na lusutan. Apay, awan kadit maramidan nyo? Anya? Ni Mami? Agkid daw iti pamakawan kini Eloisa? Ket paisanod nan ti darum na? Diyak ka mo, attorney. Dahita ti saan ko asigurado. No kayat ni Mami ti agpakumbabakin ni Eloisa. Nadagsan tirik na anak kwa na. O sige. Nupay kasta. Padasak ka kasarita. O sige nga rod, attorney. Bye. Sinalbag. Bayam ditan. Numabalodak. Anusak. Basta saan lakit di ani Mami. Kasano da ito yan, Jonas? Bayama siya ti mabalod. Saan ko nakidawon ti pan nakapiyansak? Ngam karbangam da ita. Dagkid daw. Ti temporaryo away-awayam. Saan ang dawan? Bayam ditan. Sige awan mabaling ko no da ita ti panggadeng mo. Sumuko ak. Kat ibalod dak no ibalod dak. Sigurado kay di da ita panggadeng mo. Wan. Di pagadwa kayo na mabalod kini Madam no bilang. Anya? Si kamot lang tinagkuna na riga talusutan ni Madam ti kasong inyuli ni Mayora Eloisa kenkwana. Kasaritak ni Mami. Kastamat ken Eloisa. Anya? Wan. Mapanak iti opisina ni Eloisa. Ket kasaritak. Siya kung tagpakpakasi para ken ni Mami. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. So, mati ko na. Ay, nagtakala talaga ti parikot da. Di dati pagkakita nga oray super back ng ti may sa tao. At dalat ta parikot na. Wan nga raw. Kunak, no may sakan abak na, awanin parikot daw. Adado ba di parikot da, labs? Umuna a parikot da. Anya ko nam. Anya? Parikot da no kasano abumak ng dabay. Huh? Wen, ngamin, awan pan nakapnek da. May saray ta sakit ti tao. Awan pan nakapnek na. Ay, ha? May kadwa. Anya ko nam. Anya pa ay. Parikot na no kasano agastusin na ti adunay a kwarta na.
Ahu, adda ka dimot kasta ita. Ada. Parikot na nga ron no kasano nga agpabak ng pay. Ita, parikot na matlaang no kasano agastusan na. Kaya't ko asawan. Kasta ti parikot dagiti na dumaabak nang. Ket kadwan namat tinasapa amatay. Anya? Di ka mamati. Ngamin. Gapo taadot kwartada. Bisyo dito'y bisyo ijay. Iyon lang. Pagangayan na. Ado ti rumwara sakit da. Ngay suntumot ten ti pakay dalitan da ken pakatayan da. Ay, dayta ti parikot. Iso ano maminsan. May mayat langan ti simple pa nagbiag. Unmat. Nga oray ko naman ako rapay lang ti panagbiag mo. No pasig anat nateng kas kadaikan lang ti kangganam basta nasustansya. Wan nga ron. At atindog pa'y ti biyag dagiti adalaang iti awaway. Ta simple ti panagbiag da. Nadya nga rod. San mo't kiti ngamin? Nga madodag iti baknang. Adiday konsiderati sa lunata. Tadaya nga rod. Nga po tadot kwartadan. Sige titan ore dakas. Agyaman nagtanakontak kayo, mami. Adda kung may bagak kada kayo. Anya day tayo, adda ka di madan parikot. Sana parikot. Ngumkit di, pagimbagan tayo. Anya ti kayat mo asawa na pagimbagan. Mami, saan kayo kumangagpungtot? Kandito yan ti pangibagaat. The urgent da ito'y. Anya day ta? No saan na kayo pa'y akinasarita ti abogado? Siya akong ti mangibaga. Anya day ta? Narigat yun sa alusutan ti kaso yung inyuli ni Mayor Eloisa. Anya? Kat adam mo nga ramidan ta. Barang isanod na ti darum na, mami. No, mabalin na pa'y nga isanod. No pa'y adan iti korte. Anya ti aramidam iho? Personal nga agkid daw kayo iti pamakawan kin ni Mayor Eloisa. Anya? Mami, tilmunan nyo pa'y lang ti pride yo. Tati napatag, mawaswasan ti kaso. Pasyak? Akid daw iti pamakawan iti may sala nga babaunan. Saan nyo kuman napanunutan dayta? Tinapatag kat awanan parikot. Saan? Saan ko maklon asya ang kabaknam ang pagkumbabay ti may sala nga katulong? Ang laglagi po nyo, anadagsan ti basol yo. Apay, awan maramidan ti abogado? Sumapol ka iti kalaingan nga abogado? Nagbatadan ti saksi. Kat saan nyo na mabawing pay dayjay, mami? Ta mismo at titinangdanan nyo at tao ti saksi. Sana mabalin nga ibaga ti abogado a binayaan dagiti kalaban ko. Sa bali manan aparikot ti pataudin nyo. Basta, saan ko amaglo na siyak tiyag dawat iti pagpakawan? Anya nga rod ti kayat yo ita? Mabalod kayo, kasta? Saan ko kayat ti mabalod? Aramatag ti kinabaknang ko. Uray maibos ti kinabaknang ko. Basta saan ka mabalod? Mami, nagsimple ti ibagbagak a pamuspusan. Ngam saan nyo matakayat? Agpanunot kayo kuma. Di nagpaigid din kat katawan ng runa day jay nga Eloisa ang nagbalin na katulong ko lang. Anya nga rod ti kayat yo? Tay maibabain kayo gapot pan nakabalod yo? O sige, mami. Panunutan nyo kumati imbagak. Ket lawlawagan nyo kumati panunot yo. Insan, ada sa ngailing. Ada iti labi. Pastor ka kadi? Asino insan? Ni Mr. Mercado. Ano niya? Apay. Anya pala ang tiibaga ni Jonas. Kat imbagak lang nga roden adi nakriribuken. Anya nga ro di ibagak? Pastor ka kwino. Anya? Sige. Pastor ka minsan. Diyak kaya ti agbalin a bastos. Okay, mabit lang nga ro. Anya
aramid mun iti bagi Mr. Mercado. Awan. Makapakonsensya ka man. Gapo ka di kanya kiso nagtungpal ka kasta. Kasto iti maibagay iti tao at desperado. Gapo kanya. Tiyadal ka, kan amok amasirib ka. Nga may saka at akron. Anya. Nalupoy ka. Saan mo amaklon ti panakapay mo? Tay tatiawan ken ka, Jonas. Mayora. Imayak. Tada ko makidawag ka. Kan ipagpakasik. Kat sapay la ko ma. Tamapatgam. No kabalaklakit di. Mabalin, engam ipakpakaunakon. No maipapan ka data. Ladingitay. Saan? Maipapan ka ni Mami. Tanong maipapan ka data. Amok at timangkanan ti puso. Timangkan. Kapumatlaan kata kayo. Saan ka di apod no ti kunak? Sana na dahi tati pagsaritaan ta. Anya ti kuna makidawem kan ipagpakaasim kanya. Bakatan ni Mami kad naatakin. Saan ko akayat ang maulit man ang tinapasamak? Taamangan no isunton ti ipatay na. Bakatan kunam ni Mamim? Uwan. Ngem, awan nagbakatan na. Anya. Bakatan? Ngem bimatulat tati puso na. Ken, saan ang nagpampanunot? Di na pinanunot no gusto ti kayat na nga aramidan when no saan. Makuna ka di ananakman? Ken aramid ti may sa ananakman at tao ti panangibilin na apatayandak. Kanya launay ti nagbasulak ken kuana. Tadumanon pa yan iti punto apapatay na. Amok adakkel ti biddot na. Imbagak pa ken kuana. Adi na patuluyan ti panggap na. Ngem. Saan nakgaya mo impangag? Iso nga impakaamok ken ka. Babaan ken tonyang. Ngagan anad ka. Okay. Kayat ko amamuan. Noan niya ti kunam nga ipakpakaasim. Ken kidawam kanya. No agkid daw iti pamakawan ni Mami. Saan mo ka di ama pakawan? Ipagpagapumla ko man iti kinabagat na kan kasasaad na, Mayor. Jonas. Apay asikat agkid-kid daw iti pamakawan. Ken panagkunam ka di? Ketaramidan ti inamday ta. Pulo sa jakpat siya nga aramidin na dayta, Jonas. Taawan iti kinatao na. Ti agpakumbaba nang runa iti kaskanyak laeng anababa. Really? At ni Jonas ita opisina ni Mayora? Uwan, Vice. Itaypay. Oh, anya tiranta na. For better nga ta? Saan ko lang amo? Naka-close door damat. Sana dagas na kinaawatan damanan. Kat saan ka di ngagsakit tinakam mo, Madam Vice? For what? Anya ang kapungag sakit pa ilang tinakam ko? Awan kanyak na Giant. Sa bagay, nalpas ang nagsina kayo. Maybe. Mabalin na tamat nga gayam kami. Tayo sumagtimbagakan ko na. Itiday din na uti apan nagsarita mi. Okay. And for the meantime, iwaksik pa lang ti may papan iti pakasaknan ti pusok. Ipamaysak ti pa nagserbik iti ili. Well, nasaya at no kasta. No pa'y kasta? Saan ko insarra ti pusok?
Para iti sa bali pa nga ayat. Ken Maysa, adamot ket ko adamagan ken ka. Ket kinapudno ko malaeng ti isumbat mo. Anya dayta. Pudno ka di ti involvement mo iti illegal a business. Ha? Wenno, may salaeng daytoy at drama. Tapno mailiklik mo ti inam. Eloisa. Sa bali ti amamo ka Jonas Mercado. Sa balinsan ti kasangsango. Wenno, bilin ti inaw. Ket saan mo akabailan at tubngaren. Gaputawan pukod mo apangiteng. Saan ka kumamasaksakitan ngem? Dayta nga minti kinapudno, Jonas. Saan ka ang makatakder? Babaen tibukod mo asaka. Oh, saan ko namnamahan niya kita ta, Mr. Mercado? My friend. Kumusta ka? Monique, Vice. What happened? Anyat napasamakan ka? Apay kakastamot ng tilangam. Come on. Desperado ka kadilao na yan? Tabi na yung amon tabagin. Nasumok mo sa payanti dakas nga aramin. Sige, Vice. Adapay papanag. Ket nalapit. Dahito yan ti maudi apa nagkita ta. Anya? Sige. Panawan ka pa dito eh. Oh. Apay akas na tinagpanagan ni Jonas. Saan naman na kaya tinagpakoyog? Napanan na kano aya? Napan, iti office of the mayor. Iti opisina ni Eloisa? When? Apay kano manan? Ay sus! Uray nga taan niya't aramiden na. Talaga kano asaanan akayat ni Eloisa ti makisinubyan ken Jonas. Kastat imbaga na kanya, idi nagsarita kami iti cellphone. Saan tayo nga mo tirabak ni Gasat ako nada? Oray kastat imbaga ni Eloisa. No pagtugmo kan idari Gasat. Isodalat at agkatuloyan, may lahabs. Sa bagay mo't kiti Ado dagiti bambanag. Aditay namnamahan na mapasamak. Ngem, mapasamak na. Uray kasanot pa ng panunot ko iti imbaga ni Jonas. San ko maklod? Nagkurno akiti may sala ang mamiyamiraot. Siguro, kaikayat ko pa yan ti mapalod. Gaman niya ti mapasabak kadyak ti mapalod ak. Saan? Saan ko kaya ti mapalod? Saan ko ngay palupos? Uri maibos ti kinabaknang ko. Basta sa anak ang mapalod. Kan saan ko ngay palubos amay sala mamirmiraot ti mang paibpalod kanyak. Kastagayam ti kinid daw na kan ka? When friend, Katanya timbagam. diniritsak. Namnamaan na nga tanga aramiden ti inana day chay. Sana kasken ton niya kandidati agkurno when agpakumbabalaan. Anya ti amom naramidan na tapno saan lang nga mabalot. Amok to pailaan nga saan ang naimpuswan ti panagkid daw na when no panagaramid na iti kasta, friend. Sa bagay, amok matiugali ni Doña Candida. Nangatuo na iti porwana. Nasayat matkid din no ituloy malat ti darom kontra kenkwan. Daytatek bali na leksyon na. Ijay ito nga tama amiris na.
Asaan ang magkatang tipirak ti amin na banag dito rabaw ti daga? And, adda panagpatinggan ti panaglablabas, kunam friend. Agpaiso dayta. Ken kayat ko talaga nga ipakita ken ko ana. At ibihang, ket kaslapilid nga agpuspusipos. No ita ket adda ka iti ngato, intun madamdama, adda ka iti baba. Agayat na asawan, saan nga nanayon nga adda iti ngato, ti may saat tao. Dumtang ti panawan, nga agpababa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uncle, basol mo't lang amin ni Doña Candida dagiti mapaspasama kadakwada. Ay, uwan Kunan hinsan, saan da nagdamag iti abogado da? Ay nga, mabalin ni Doña Candida ti mapan abroad? Apay, saan da nga tanga imbagbaga? Saan siguro, Uncle? Amumot siguro ti abogado ti komplikasyon dayta. Ay, dayta tirigat na, no agtalag kalatan iti kaadot kwartam. Ati amom kat mabalin mo agatangan amin apanag. Kat husto lang ti pangadeng ni insan. Uray nakisarita ni Jonas kankwana ano agkid daw bilang iti pamakawan ni Doña Candida. Kat pawaswas na ti kaso anayaw kontra iti bakat. Ay, amo dayta ni Eloisa. Dupay imbagak amaday ti agibalas. Saan mo't apa nang ibalas, Uncle? Kaya't lang atuntunan ni insan, ti hustisya iti panangpanggap da iti biyag na. Uwan ay, tay kunak nga rodan. Kasanulaan doon na ipatungpal ti hard killer kat natay ti anak kao. Ay, Dayta nga rod, kaya't nga ipakita ni insan Eloisa, adi magatang ti kwarta, ti amin abanag dito'y rabaw ti daga. gusto ka sila anak. Panawanan tapno maamiris ni Doña Candida dayta. Yan din na pasama, Jonas. Bimaliktad ni Mr. Ong. Yan din kahit mo asawan. Inamin na ani mami ti talaga akadwa na iti illegal a negosyo da. Andya. Kan atapan nak. Asyak tinangitip ka dagiti pulis iti maipapan iti shipment. Ket, puno ka di atap na. Wan, siyak tinangiyawag kin ni Monique. Mas dawak. Anya talaga kumatipanggap mo. Kahit ko asyak ti agparang akakoneksyon ni Mr. Ong. Ngamsan ko nga mo, ta nagbaliw ti pangadeng na. Kantulagan mi. Puno mo't nga may nasana si ka. Tauray di sabaten tayo ti kargaminto. Saan mo akayat makiraman dagiti tao tayo? Saan ko akayat amay ramraman da iti madi nga ibunga ti aramid ni mami, dawal. Jonas. Karbangan ti tunggal tao ti agbaliw. Amay kan iti gundaway na amang baliw iti taray ti biyag na. Kuna akong gad. Amok nga minasan ka adak sa tao. Kahit ko mga ilisi ni mami iti pan nakabalod na. No imbulgar ni Mr. O nga ni Madam ti talaga partner na. Narikatin na malusutan ni Madam. Nang runa na may nagiti may parit nga agas pinodroga. Saan ko nga mo no anya itang ti aramidak dawal. Anyan tong artiteramidan ni Madam. Numamuan na rayta. Dayta nga ron ti pagdanagag. Amang ano din na madaaran ti reknana. Kat maatake manan. Dayta tinarigat. Awan mabalin tayo. Tunyang may labs. Inaramid na rayta. Naimbag nung saan to nga agiraman iti sa balay. Ne. Sino kumapay ti raman ni Madam? Da kayo. Nagbalin kayo matatao na. Tao na kami lang.
Trabaho lang. San ko nga muna niya? Basta agyaman na. Taawanan dagiti illegal nga aramid na. Wan, imbulgar sa kanuaminan ni Mr. Ong. Dahitan Mas daaw nga ron ni Jonas, napayakas jay. Kaslad na ng kumbinser kinkwana ang magiputaktak iti amin, daya Mr. Ong. Sino kumamot? Ambom, narigat agatap. Ngembambok, ngimpluwensyado at tao dayay. Anya? Sino nga raw? Saan mo ako naan, Ada Eloisa? Mabalin mo. Adda sa baling atapag, my loves. Sino kuma? Tinakakonsabos na ay tinapalabas. Kakunsabos? Wen, imbaw awat mat iti kwarta manipod kan madam. Kita muna amin nga rami di madam. Ni ka di Mayor Solomon tidakda kamatag? Wen, amangan no bimaliktad mat denday jay. Anya ko maarason kat nagkadkadwada kin madam. Kaya't na siguro tagbuggo iti mana. Nupod naman da ita. Iso lang di makamono niya tirason. Ngam no siyak. May salang tiga po na nga rabidan na ita kunak manan. Anya ko ba? Kaya't ni Mayor Solomon tagbuggo iti mana. Diyak ka muna niya ti rason, akas diti imbaga ni Mr. Ong kadagiti pan nakabagi ti lintag. Ari na absuelto ni Jonas iti na ipagpabasol ken ko na. Kastan? Sa bagay, saan kumat kidi apat yan na maarami ni Jonas tayo dyan? Kan mabali na binilin lang ni Doña Candida. Nga uray dakas? Napatikan ko na ti inana. Ngore siguro adto ti sana nasaya at nginaramid na. Sa bagay, inanapay lang. Kan runan iti amin, saan na siguro akayat nagpungtot ti inana? Taamangan no agataki manen kat saan na amalasat pa. Ay ngam, adda nga ta nang sugsok iti dayja Mr. Ong nga ibutak-tak na ti amin? Sino ko ma? Dayta ti saan tayo ngam mo? Ngam ti pagdanagak ita. At amangan no pabasulan da ni Insan Eloisa. Pabasulan ko na? Wan, nga isuti ng kumbinser kini Mr. Ong. Nga ipudno na lang ti amin. A connection da nang runa iti Shabukwin nga agdinamag diti probinsya kan iti ili tayo. Daytan ti madi. Kat umapay dayta ken Jonas. Saan nga ta makagura kan ni Insan Eloisa, ma'am? No kastaman bilang ti atapan na, awan ti maramidan tayo. Tano aramidan man ni Mayora ti kasta. Karbangan na lang. Takayat na drug-free ti ili tayo. Sa bagay, kat no kundi na rin bilang ni Jonas ni Mayor, may sama tamaan. Uwan advice, no adaman rumbang ama kundinar, kat tiinan. Niyati ko na madamagam kanya kaya ha. Papa? Amoyo ka din ti ka o dyan na damag may papaniti kaso ni Mr. Ong? Awan update ko. Nga pa, Papa? Nanay. Anya ti kahit masawan. Saan ka na mamati kaniyak? Saan na takasta, Papa? Nakayo ka diti nang kumbinser kini Mr. Ong. Tapnoy putaktak na ti amin may papaniti pa nagkadwada kini Doña Candida. Anya? Imbisa ni Jonas ti baga na kadwana. Imbaga na kanong pa iti testimonyo na ani Doña Candida ti kadwana kadagiti illegal activities na. Iya. Panawon mat nga taon tapno maator dagiti bintot. Papa? Saan tayo abo matuti ti rabaw ti daga? Wennoy ti dahi ti abiyag. Kan saan siguro adagas no agbabawi tayo kadagiti naramid tayo ababak. Sakbay nga ipulang tayo ti bulod tayo abiyag. Tasan tayo nga mo? Nonya ti pagpatinggan tayo iti kadda tayo ti tilobong. Well, nukasta Papa.
Da kayo tinang kumpinsir kini Mr. Ong? Wan, aklonat. Amoy ka diti komplikasyon na ita, papa? Amogi ha. Sigurado nga raman nak ni Doña Candida. May papan iti panagawat ko iti protection money iti illegal business na. Mansa da ita kada kayo, papa? Amok, ngam kasi dinakunag. Salmat nga tatakas no dalusak tinagan ko. Babahan iti panagibagak iti pundo. Kat no anyan to ti dosa katukat dayta anaramid ko no bilang tadaman. Aklunag. Wah, papa. Ngam siguro kat sanak matamabalod. Gusto di ko nam mamansaan laang tinagan ko. My God. Saan ko pulos namnamain nakastagayan ti bunga ti kinasingad yo iti kinito niya Candida. Ngam kasi tinakuna ko niya. San pa'y matngataan na daw ti amin. Takuna na nga rod. The truth will set you free. Waya-wayaan na ka ti kinapundo. Aklonem ti bidot mo kat agbabawi ka. Nuad dapay lagi di gundaway mo. Panagkunak, narigatan ang malusutan ni Doña Candida dagiti kaso na. Agrurutapan. Awan maaramidan tayo, ta inaramid naman. Nadagsan ti testimonya ni Mr. Ong. Kan ang mga naadapay maala da sa bali nga ebidensya kontra iti Doña. Dayta, ti parikot. Tidakas na itangkal, ang mga maatake kit di. No, kasta ti mapasamak. Nalapit, adayta tinaikadang ang mapasamak kinkwana. Akas dosa na, kadagiti narugate nga, aramid na. Isuday tati ibagbagada dagiti mamati iti karma, angkal. Karman ni Doña Candida. Aging gaita. Saan ko ngamin ang maibaws a panunutan? No anya launa yan ti kinagura na wano nakabasulan ti anak ko kinkwana. Amo pa yan, angkal? Tanulabsam ti agsaaw. Aging gatpungal. Aging gapayan iti imbilin na patayan da ti anak kao. Talaga anastruck ti sa iro ti panunot na. Basol na nga raw. No, inaram ti anak na ti anak kao. Basol nga raw ni Eloisa. No isot kinayat dagiti tao. Imbis nga isuda nga kasbisi mayaw. May sa rason pa dita, angkal. Dakkal ti pukaw na, tanagbatad, anagatang dati butos. Akayat namat asawan, masirip itaan dagiti butantay. Alaan dati kwartam, ngam saan matlaasi ka, ti ibutos da. Kumusta kayon, madam? Nasaya at natikasasad ko to niyang. Ni Jonas. Rimwar damat kantawal, madam. Sige, bayablat ta. Amok nga sa asikaso na lata ng itinegosyo. Ha? Ay, uwan, madam. Sana bale, sumangpet ako. Kaano, madam? Iti na ito yung maya na lawas. Sige, madam. Amo ka din ni senyorita? Saan pa ay? Iso ko ba tiyawag ko? Saan ko makontak ti cellphone number na? Sige, madam. Nung sumangpat da, ibaga. Sige. Amangan no saan ko makontak? Pasabatak to, di airport. Uwan, madam. Dahil talang to niya. O niya, nadalos mo't lang ti kwarto? Uwan, madam. Nasayat. Sige, bye. Bye, madam. Hey, sumangpat ka nun ni madam. Anya nga tati aramidan na. No umay da alaan manan kat ibalod da. Anya ti kinunam Jonas, este Mr. Mercado? At tapang hada ng sugsog ni Mr. Ong amang ibutaktak? Nga kadwa da ken Doña Candida iti illegal nga aramid?
Kasta nga rod. Kasta lang nga rod ti kasasaad ni Mami. Kun dinaram ka di, ti ko na matao. Ada ka di atapam? Adda. Amok nga iso tinang kumbinser ka ni Mr. Ong. Sino? Ni Mayor Solomon. Anya? Ni Papa di atapam? Sipot pa nagkadkadwadan ka ni Mami. Adda na kaamwag. Ani Mami tinagkapuan ti campaign fund ni Papang. Kadagiti na palabas a panawan. Akatibok na nga agkan kandidato. Anya? Katukat day ta agatat ti panangkalob na kadagiti narugit nga aramid ni Mami. Oh. Babalawan ka din ni Papa? Juan, Di iso ti kasarita may papaniti dayta. Tapanagnagan ti atap mo kan kwa na. saan ni nanaskan? Kuma, saan na ngay naramid deta? Kasanon numataki manan ni Mami? Kat ipatay na. Anya? Saan ka diya makonsensya? Jonas! Nagturad anang ibagay ti kasjay, Papa. Juan, puno siya tinangkumbinsir ka ni Mr. Ong. Di katagyaman ten lisik iti dakas na diya Jonas. Huwag nga lot, Papa. Sigun iti investigasyon da hepe. Ken panangalisar da kadagiti paspasama. Nabilin lang ni Jonas sa nakitransak kan Mr. Ong. Kastama ti atap mi kini Mayora Eloisa. Talaga ngawan mo't manaknakam na. Kinonsintir na mo't mading aramid din na. Di tama ti babalawa kini Jonas, Papa. Pulos adi na nasupring ti inana. Isupay lang tinadlaw ko di kan napaliw ko. Talaga pasurot lata iti inana. Ngamsan mat kiti adakas ti agtungpal iti pagayatan tinaganak no dadto ma. Basta, saan laki ti adakas? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbalin na nakiroon na dagiti pasama kangkel. Hey, di ka di maipapan ka na doon niya kandida. Wanang kel. Asino ti mangipagarop? At ikinabak ng naket, nagtao di ti dakes ti daduma. Ay, un nga raw. Ay, manong nga tapay ti kaskan ko na kadagiti baknang. Ang nagtaod matlagay may ti dakes ti daduma kinabaknang den. Saan tayo laang maibaga, barok? Angkel, sana bali ang narigat latan ti biyag ko. Basta sa anak nga agbasol iti Diyos. Ay, un tamay sa daita kadagiti kang runaan asa nga pulo abilin na. Saan kang agtakaw? Hanggang sa bagay, awan sa dayta kadagiti talaga abalasubas wenno dakes, angkel. Iso ati makunag. No anya ti dusa, akatukad dagiti nagbasulan da. Ay rumbula nga ikaro na. Wan, angkel. Kastamat ti ko na ni insan. Masapul a patas ti ustisya. Saan laang nga para kadagiti baknang. Sumangkot nga ta ni Doña Candida. Mabali na sumangpat. Mabali na saan? Ilimangan nanti basol na, wano kaso na. Nagdakis yan. Kat ni Jonas Maten. Kayat na nga takas niya ti pagbanagan ti inana. Ngam ti sumangpet, kat sangun na ti kaso na. Narigat na pugtuan ita tilinaw ti panunot ni Jonas. Ta nagpamarangpay nga iso ti kadwa kano ni Mr. Ong. Saan kidian ni Doña Candida? Kayat na siguro may liklik ti inana ti kunan, ha? Ngayon masirib dagiti investigador. Ken nagpudno ni Mr. Ong, Monique. Dahito ti pagkunaam, oray kasano ti panangilamang iti may sa dakas nga ramid. Lumtaw tulat ta. Husto ka, Monique. Isungawanan, panagkunak. Talaga mabalod ni Doña Candida.
Sumot ay niyawag kanyak ni madam. Awanan, my loves. Oray nga tamangala ni madam, kadagiti kakalaing abogado makin. Super baknang. Tinan malusudan, dagiti kaso na. Apay ngamin Nagbak ng dalang arudan. At dapay negosyo tayo di Amerika. Nagaramit pa ilaang iti dakos. Kaya't nangaroon nga ipakita. Nga iso ti kabaknangan dito yung lugar. Baknang nagpaisaw. Nagtaod mo iti dakos. Nagbalin kami na Diyos na tipirak na. Tikilabak na nga. Kas iti ko nam nga rod. At daya may tugot na kauray kusing inton matay. Wen, kasta ngagbayso. Yung kasi tirabak ko. Mabalin, namang itugot. Iso ti ap dahi tilungon na. Kwan mo't dahi tanga ibagbagam. Mabalin ayamat ti kasta. Abay kindi na sana. Nulagid di ka ni Jonas Karamidan. Mabalin. Anyang aro ti plano mita insan. No bilang agkid daw ngagpeso iti pamakawan ni Doña Candida ken ka. Isanod mo ti darum mo ken kwa na for humanitarian reason. Gapo iti health condition na. Nalpasan nga ada iti korte insan. Sana kinatangken ti puso da ito wenno kayat ko ti agibalas ken kwa na ngam tuntunak laeng ti hustisya. Sa bagay, Ta edi pinanggap na ti kasjay. Pinanunot na kadi ti daka sa mapasamak kanyak no bilang. Saan insan? adda rason mo insan. Kan kayat ko nga ipanagnak ken kwa na. Ati hustisya. Ket saan lang nga para kadagiti baknang. Adamet karbangan dagiti nakurapay amang gunod iti hustisya. No isu dati mairuruman. Dahil ti dayawag ken ka insan. Nabaknang ti kapanunutang. Haging ka iti mabalin insan. No adala ko mamaaramida. Kayat ko nga agari ti husto alinteg. Ti patas a hustisya iti tunggal tao. Awan kumati na ngato, awan na baba. Bak naman wenno na kurapay. Agari latta kumat ti kinapudno. Sumapat na ta ni Doña Candida? Saan ko lang nga amo, ngam dapat sa bali a court order. Naska na tong palendad Doña Candida. Anya day, Chay? Masapol nagpakita. Wenno ag-report iti pulisya. Apaman na sumangpet dito'y Pilipinas. Wenno dito'y San Mariano. Kasta ka di? Sanda ko man nga urayan nga adda maipaulog nga order. Ama ipakaammo iti immigration. Nga iti kanito atong ting ijay pala ang airport. Pusasan dan. Kababa hindi ta mapasamak. Wena. Nang runa no masiputan dagiti kamong ti media. Maiwaragawa gadagos. Talaga May padamag to ijay may sabak ng abakat kan mabigbig-big a negosyante kat matiliw. Gapo iti nagdudu mga illegal nga aramin. Talaga nakababain. Adda nga taken Doña Candida ti balikas mabain wano kababain? Saan ko lang amo Taparakan ko Isun ti katurayan. Ti kabaknangan. Ngam ore anyat aramidan nan. Di nan makaluban iti agnanayon. Babaan ti kwarta. Ti mati nga aramid na. Husto ka, friend. Kan panawan matan maiparupakan ko Asaan nga iti agnanayon. Ket maipagpanakkel na ti sobra a kinabaknang na. Ay, ang naawag ko. Nimot gayam Mayura agayam ko. Hello, Mayura, friend. Kumusta ka, Tonyang, my friend? Nasaya at latamet Uray, katulong sa latan ngagnanayon. Awanan pagbaliwan na. Anya? Saan nakaskan ka, friend? Ada yung tinadanon mo.
Nangaton tinadanon mo iti biyak. Ay, una yan. Saan aday ta? Ti panglukudan iti biyag. Tunyan. Kit di. Noan niya ti aramidom iti biyag. Nasayaat man. Wala dagas. Unmat kit di Ti kang runaan. Ket isot panagaramid mo iti nasayaat. Ket makayayo iti Diyos. San ka di? Pudno dayta. Agurnong kay ti gamang mo ijay langit kunada. Tano sa nino ti ayan ti gamang mo. At ijay ti pusom tunyan. Wan Wan kayam tunyan. Imawagakken ka. Saan laeng nga tapno kumustaan ka. Adalang damagag. Anya dayta? Si Mangpet ka din ni Donya Candida. Ha? Ibagam ko makanyak ti pudno, friend. Awan mo't kit iti sa bali arason. No apay damdamagag. Kahit ko lang namamuan. Awan pa'y friend. Nganti ko na kanyak idi na udi ngay mawag. Sumangpet ka noon iti mabiit. Nasayaan. So mariribukan launay ni Jonas. Nakunana kanukin dawel. Talaga asaanan malusutan ni Madam dagiti kaso na. Ket, nasken nga awatin na ti pagtungpalan naton yang. Inaramid na. Ti awatin na ti banag ti dakas nga inaramid na. Wala. Sige ton yang agyaman na. Agan-anad ka dita. Wan, kastamat kan ka, friend. Saan mo lang amay baga? At dalat ta dagiti makaguraken ka nga uray kunam anasaya at aramidam. Wen nga ron. O sige, bye. Bye. Gusto, tikunan ni Eloisa. Rumbang laang nga ikaraw wenno awaten na ti dusa akatukad ti mati nga aramid na. Kaano nga ro ti sangpet yo, mami? Alas 10 iti rabi iti flight ko, iho. Iso nga iton bigat at akon dita. Sabaton kayo nga ro di airport. Wad, kat kayat ko ti pag-awid at agos. Sige, mami. Ado dagiti nas ka na pagsaritaan tayo. Alawad. Kandas ka nga ag-report kayo pa'y adagos iti stasyon ti pulisya. Anya, daskan ka di ba'y? Agparangak tumatlay ti hearing ko. Mami, iso ti order. Salpag. Angam, sana dahi ti panunutan nyo. Agannad kayo kit di iti biyahe. Wen gayam, kumusta mo dagiti negosyo? Dahi tanto ti may sa kadagiti na patag-unay apagsaritaan tayo. O sige, agina na kayo para iti biyahe. Sige, bye. Bye, mami. Amok ang makigtot to ni mami. Numamuan na may salangan tinabati kadagiti negosyo mi. Patentang raw di airport, ano kasta? Wandawal, check up ang tilugan. Naman barikon, kumpleto ti maintenance na. Kondisyon na ka na yun. Good. Naku nagmatinday tasin na eh. Parikot mo ka de ti sasangpat ni Madam. Ti sigurado pan nakabalon na. At dati saan pa yung amo ni mami? Maipapan ka dagiti negosyo mi. Ha? Ibagak kang kada ito'y dawal. Andiyan na da. Amom kadi ana ilako kunti 90% kadagiti negosyo mi. Anya? Dahil tatipod na. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan na kinabaknan? Ta saan aday tati makaparagsak kanya? Ha? Ken ka po iti dahi ta kinabaknan nga salsalwada ni mami. Naisakripisyo ti ragsak ko. Ti pakasaknan ti pusok. Jonas? Dahi tati kang ronan arason. No apay pinagsina na kami kin ni Eloisa. Gapotabak nang kami. Ken nakurapay laang ni Eloisa. Asigon kan mami. Tila ang kinabak nang mi. Tinangayatan ni Eloisa kanyak. Dahi dapat tinay baga kanyak ni Madam ide. Kinapod no na.
Uray tinabatbati. Nalpasan ti saritaan mi kina Mr. Ursula. Anytime. Agkita kami. Kat baba ni ti abogado mi. Agbinayat kami. Di awan ton tinabati ang negosyo yo. Tilangan na daigi Amerika. Kasta ka di. Kat numabalod ni mami. Mapanak tumat ni di Amerika. Anya? Kat no saan kayo pumanaw kanton niyang? Ibatik to kada kayo ti mansyon. Tada kayo ti mga iwan. Kat kasanod ni madam? No mabalot. Saan ko nga mo? No makaruar pa iwan no saanin. Nga madairan na nga tati pressure. Ken maklon na nga tati amin. Kwento niyang may labs. Sumang pwede ni madam. Nasayaat Agluwas kami kan Jonas into na alas 10 ti rabi. Iso ti flight mat ni madam. Anya nga tati mapasamak. Saan to nga tamak igtot? No arestaran da gapo kadagiti na inayo na kaso na? Adaking kwanan no din na maawa. Inaramid naman. Ay, at dagayam may idikalman. Ngam saan ko ana istoryakan ka? Ngam naibagak kan Jonas. Nay, asino dati Michael na niya tigyan nagara da. At da ka no igamda nga. Ay, anya tay jayet. Basta, umay da ka no arestaran ni madam. Anya? Uwan ka no mat. Idi imbagak nga awan ni madam. Ni Jonas ti sa Poland da. Awan nasasaw kanyak ni Jonas may papaniti da ida. Isumad lagay makastaw na ipan nakariribok na. Wan. Tilang nagsaritaan me kati panangilakunan kadagiti negosyo da. Anya? Tapnawang kanon may pagpanakil ni madam. Among harudan ni madam dayta? Saan ba ay? Kitambo ka dayta tidakkel na pagapaanda nga gina. Nasayat laon na yung sumangpatan. Tapos ang wala na kita kaso na. Rumbeng lang. Anya di ko nam? Naipila pa yun? Ti isa bali akaso na may papanutit smuggling? Kan drug trafficking? Isot ko na kanyak ni Judge Santos. Awan nga rod at talaga ti lusotnan. Unavailable ti maipapan iti drugs. Nang runa kat makuna a large scale no drug trafficking friend. Gapoy ti dayta, agnakamot nga tan. Tidakas na ko nam. No, maatake ni Doña Candida. Ay, dayta tirigat nan. Dwala ang ti pagpilian na. No bilang kasta ti mapasamak. Anya? No malasatan na. Amangan no agbalin na disable. Nasaan mat? Amangan no isot ipatay na. Awan ti maaramidan. Kan awan pasol tayo ti daytan, friend. Pudno dayta, friend. Kasi tinakunak. Inaramid na. Katrumbang laeng nga ikaro ken awaten na ti dusa a katukad dagiti nagpasulan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kananad ka kumaiti pa nagmanehom, labs. Rabi ipay mat nga ron. Wen, saan ka ngagdanag? Saan ko akayat? Kadadakas ang mapasamak kada kayo. Tuturesak mo na. Kahit ko makadin na kahit itong balbiyang. Aywon kayang. Kasano tay plano ta? Agur-uray ni Mayora Eloisa amang kasarkada ta. Indon makasang bete ni madam. Dahil son tuti may saninang ta. Iso Ngaman niya. Apayad di mo ituloy ti bagam kuma. Anya nga ta ti mapasamak. No maamuan na dagiti napasamak bayat ti kaawan na. Santa na barikot pa'y. Makamudan nga gina. Sigurado nga pungtot ni madam. Nang runa iti kaawanan dagiti negosyo da. Dama tinaglakwan da. Wan, ngam nagdakkel ti na itid na kada tayo a kwarta. Kasanon no iti
panagapad ang tukat maatake ni madam. Awanin tilusot pa ni Doña Candida kadagiti kaso na, Monique. Pud na talito. Ngam anyat maramidan tayo, kat inaramid na mat. Tiyan mo na siguro, gapota at dakwarta na. Mailong mga nalatan itiag na nayon, tinarugit nga aramid na. Kat saan mat nga ron? Sakat kas liyamat kanti kasasaad na. Kasi tinako na ni Mayora Eloisa. No saan na amadairan tirik na, amang ano agatake. Kat duwati posible pagbanagan na. Oh, anya to kita? Numalasat naman, amangan no mapakaruan kat agbali na disable. Kat no saan mat, amangan na isuti pataynan. Oh, kat no kasta ti mapasamak, sayang ti pa nagagawan na. Dayta nga rod, saan ko maadakas? Awan ko mat pakasalsaritaan na nung nadalos amin nga aramid wano nagkwartaan na. Tidakas na? Nalimugan mat itidakas. Dayta nga rod. Dayta ti mangipanaknag kan mangipakita. Nga amin nga aramid adakas kat agpatingga. Dahil tati napagsaritaan mi kan Monique insan. Tilaangin kasong inyulik kontra ken ko ana. Saan na malusutan? No pa'y makunamot kit di asaan unay ang nadagsan. Wen, ngam ti smuggling kan drug trafficking. Nadagsan na kaso lagi jay. Wen insan. Ken isupay ti number 1 a suspect iti pan nakauram ti balayo. Ken nakairamanan ti duwapay a balay ti kaarubayo. Nagasat. Tapi na isarding kon ti investigasyon day jay. Talagang awan sa baling at tapat no saan nga iso. Lakit di Isolaang mat ti addagura na kada kayo insan. Pudno day ta insan. Ay alakit, awanan maaramidan pa Agduray mat itati patas a hustisya. Saan laeng apara kadagiti baknang akunada. Sumangpet ka na unito niya Candida. Kat sangwan na dagiti kaso na iulikin ko ana. Saan lang ngayon at ikaso nga inyuli ni Eloisa ti sangwan na. Adda kanupay sa balay. Maisalakan nga tapay babaan ti kwarta na. Ay, sa bagay, baknang. Babalin dalat ang aramaten siguro day jay. Tapno saan ang mabalawd. Kumusta ti biyahe mami? Makabanog. Iso naginana tayo pala kumay di Manila. Da kayo man kit di. Agawid tayo kung ayaw mat. Magkakaranak namin na makadano ni San Mariano. Adu ti pa kaikawaak bahit ti kaawan ko. Ti ka di man ng negosyo ti pampanunutan niyo? Wan, sa anak pa nakabro ti tinakalapukaw ko iti napalabas ng eleksyon. An-anwan nyo ayat kinabaknang. Adaya maitugot yun to oray kusing numatay kayo? Ne, apay apatay ti sasawam Jonas. Saan tayo amaliklikan dayta mami? Mapantayo amin dita. Wan, ngam sa anak pa batay. Nagruna itakot, nakarikubur akon. Isungad naman ang panawan ko mga sitkaso kadagiti negosyo. Sakbay dayta. Tipay kaso yo ti sangwan niya. Saan aparikot dayta? Saan aparikot? Tinyuli kanyak ni Eloisa darom. Nalakalalo so taktay jay. Anya? Wan. Sige dawal saya atim dagmaneho ta iridab kubit. Talaga na banugak itinapao ta biyahe. Kumusta kayon, madam? Agyaman akta, nasalun at kayo nakasublay. Natuok lang ti panagbiyahe itinapaot iti tagatang. Day talaang Agluto ka ba na iti pagugusto ka masidaton niyang? Mailiwak ka na iti taraon tayo dito Uwan, madam. Ngam dumawas kami lang kendawal iti tiyandaan. Awan ka dito istak iti rep. At ngam tay paborito yung akare-kare ti awan. Sige nga ron.
Tapno dapay gundaway ko maturog. Ringan dak tulatan. Wen, madam. Nakatsindata matlaang yan, Labs. Labs. Awan katit nadlaw mo kan, madam. Si Maranta kan limukmag. Siyempre, anyala tinararamid na ginagbakasyonan na. Makan maturog la siguro. San pa yan na stress? Anya nga tati mapasamak. Numaamuan na dagiti napasamak, bayat ti kaawan na. Naibagak matking kan. Awan tayo jahin kunakmat. Unmut kit di Kunak ano ibagan ni Jonas ti may papan iti dayjay. Dako na ni madam. Asikaswan na kano ti negosyo na. Kanasan na kano nga parikot ti kasong indatag ni Mayor Eloy sa kengkuana. Anya? Saan na pa'y nga amo? Tiga dumakaso na? Saan pa yung bagbaga ni Jonas? Ala! Uy, anya nga tati reaksyon ni madam? Nung maamuan na nga aristaran dan. Mami, mabalin tayo ka diti agsarita. Anya dayta. Nakaina na kayong siguro basitan. Naskan am-amuan nyo daytoy. Anya dayta. Kasi tinyawag ko kada kayo. Masapol nga agpakita kayo iti police station. Anya. Ibagat kada kayo. Bimaliktadan ni Mr. Ong. Anya ti kayat wasaway. Kinapod no na. Adda sa bali awaran to barisyo. Anya, apay. Anyat imbagbaga dayjay nga awanan bain. Kinapod no na. Manuabulan na nakabalod. Kasano nga... Natiliw iti day di na udi at transaksyon nyo. Apay, anyat tinararamid na dawal. Natiliw dagiti kargamento. Tada nang itip ka dagiti pulis. Anya. Naimbaglangan. Tawan natiliw ka dagiti tao yo. Ado ko mati agsaksi kontra kada kayo. Sulpag. Imbutaktakan ni Mr. Ong. Ada kayo ti kadwana iti smuggling ken drug trafficking. Sana po nuna ita. Isong agrorotap tinayuli akaso kada kayong mami. Onmat kayam sir bindawal. Payakas jay tidak pasamak. Sana siya ti kasarita yun ti madam ni Jonas. Anya. Tembaga na kanyak nga isun ti makamo karagiti amin na negosyo yo agraman illegal. Kasta. Bueno, madam. Amo ni Jonas dagiti illegal na negosyo. Kastarod. Sino tinagibagakan ko na? Damakin nyo king kuama. Ngam no siyak tataman nyo. Nagbigdot kayo. Pulo sadyak namnamaan ngagsabat ti dalan tayo, Doña Candida. Tangsitan na kon. Kaya't mo ngay parupa kanyak, akabailan na ko na dungparen, tamaysakan, abayor. Awan kasta panunod ko. Ibagakan ka. Saan lang akaskan ka? Timang paibalod kanyak. Saan kayo pailangan nagbalbaliw, Doña Candida? Mami. Dinaklap dan Jonas. Kayat ko pa iti mabalod ngam ti agkurno iti dayta a babae. Amay salangan nagbali na babaunan. Isukit din tibang paibalod kanya. Oray pa'y saan kayo nga indarum iti inaramid yu kanya. Saan yu matlaang ama itarayan dagiti nadadagsen pa'y basol yun, Doña Candida? Anya. Kat dagi jaya basol yu, ti umdas amang palungsot kada kayo iti pagpalutan. Sanak ama balod. Ramatit ni kwartak. Kat uray iti kaso ngay nyulim kontra kanyak. Saan nga umdas? Ngay sut pa kay baludak. Talagang awan sa napulos ti silid ti kinaimbag iti kaunggan nyo, Doña Candida. Mapantayon, mami. Datayon ti buyboyan dagiti tao. Nangatulat ta ti purwana, friend. Ada ka di ganas mo? Amang pakawan ti kasjaya kita ti tao?
Talaga nalaos tigura na kan ka, friend. Awan amo ka basol ko kan kuana, friend. No bilang taan yaman ti mapasamak kan kuana. Awan pakakonsensya. Wanmat kiti anya ko ma. Ay, iso lang arudan tinaglawag ang nakabasol. Iso pa'y tinatangsit. Ay, day tangarod. Nagiti kakasjay akita ti tao ti talaga ama ipaayan iti leksyon, friend. Podno day takin unam. Kansa namat maturog ti Diyos. Isong ay talik tayo latan kan kuha na ti amin. Wena, saan mo ta mabalin? Ada tayo ti agkid daw iti pamakawan ti apo para ken kuha na. Iso ti nagbasol. Kat iso mismo ti rumbang agpakawan. Kasta nga rin tinapasamak, tatang. Ay, nagdakas at talaga. Kasday lang nga rin ang tinapasamak kinkwana ay tinapalabas. Wen, tatang, awan makuna pa nagbabawi. Wen no pan nakaleksyon. Wen no pan nakakarmatikas kinkwana, tatang. Hagas, iti kaaduan ti tao. Naibaga na kanyak, asaan laang akas kanyak, balin akatulong, ti mangibalod ken kuana ken pagkidawan na iti pamakawan. Ay, anya nga ron nga ay anak kaw. Hawan basol mo ditan. Talagang awan, tatang. Kasi tinakunak ken munik. Anya man ti mapasamak ken Doña Candida. Awanen pakakonsensya. Ay, podno da ita. Panawanan. Tapno agpatingga ti panaglablabos da, tatang. Ay, anya nga raw ket isumot ti sinurot na adana. Kilaw adana. Iso ano anya ti pagtungpalan da. Ay, awan, mapabasol na. Anya lakit din nga agpaisaw ni Doña Candida. Anya lakit din nga agpaisaw ti adot kwartana wenno baknang. Nangato dala unay. Hanggang makita man ita no adda maaramidan ti kwartana amang isalakan ken kuana. Wain, dakes ti saan ama makawan iti nakabasol ken ka. Ngamrumbang laang siguraw hamba ituloy lata ti daram ken kuana. Tapno awan pagpanakkel na no mapalawd. Ayok ka, Mr. Ong. Agyaman ka ta sa anda ngayon palubos aba iriwar ka dita siltang. Tumpatumpaan ka kuma. Parawaran. Tapno pateka kinata ka sa lamit mo tolya kateta. Katagyaman siyak. Nakamili siyak. Nakalpentot na lamit ko. Anya? Awan kayam selbek kinapaknang. Nang lona no na tao takas. Maag ka. Ulay si ka maag ka. Ibagak yung kapot no. Pinanggap na kaila si anak mo iti takas. Kateta. Anyat kayat mo asawan. Kaya't na iso ko mapalawad empese ka. Iso na siyadak ken kuana. Ubay pakat saya masakpayan na. Anya? Kanaduktalan lang polis. Plantad na pasamak panapamalang na. Nga iso katwak. Illegal negosyo. Inaramid ni Jonas ti kasta. Juan, napatag sika eti anak sika. Ngam nagkalikan niya kasi. Iso no agdalumbang agikalo. Awan sa balin no saan sika. Tasikamot nagalamid dakas. Hayop ka. Umayad na ka tepules. Para ko na ibalod na kamot na doon niya kandida. Mami, gusto na itan. Bayan na kamang si Diriti day tangayok. Adan ti abogado yo. Kat asikasunyo ti sabali akaso anayuli kontra kada kayo. Jagi palubos sa mabalo nak Jotas. Baknangak. Mami, adan to pa ibaga kada kayo kalpasan da ito. Oh. Pangasiyo sir.
Saan nyo ko man apusasan ni Mami? Sumurot as itatalugod kada kayo. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Parwarendak dito oy. Sandak ngay balod. Wah. Nalawag tinangag yung nga imbagada, Mami. Nadagsan ti kaso ang nakaidaruman nyo. Ken ada saksi. Ilaban ko dito oy. Mga laki ti kakalay nga bukado. Mabalid na parwaren na pinardayan aklang ni Mr. Ong ta saan kayat nga isulaang ti mabalod. Masigurado yung kadi nga isulaang ti makam mo iti basol yung, Mami. Oh, diya. Oh. Ado ti makam mo. Nga uray dadawal ken dagiti tao yo. Oh. No allo ko yan idadagiti agsaksi kontra kada kayo. Adda nga tama aramidan nyo. Adya. Ni dawal launay. Adot am muna maipapan kada kayo. Naimbag tawanan dagiti kakadwana. Pinapanaw ko amin ang ida kalpasan nga inikag ida ti pangrugyanda. Adya. Panawad ang tapno sangon nyo dagiti basol yo, Mami. Nadadagsan dagiti na ikaso kada kayo. Smuggling kas kada drug trafficking. Kat day talaunay tinadagsan. Saan? Uray maibos ti kinabak ng kubasta sa anak ka mabalot. Mami, saan nyo kuman apagtangsitan ti kinabak ng nyo? Taawanan dagiti negosyo yo. Anya nga awanan ti sasawam. Apayan niya tinaramid mo bayat ti kawan ko. Pakawanan na ko, Mami. Ngam inlakok aminan. Anya. Sorry, Mami. Ngam day tangamin akinabak ng tinagbalin amitsa. Tapno agbalin kayo adakas. Saan? Pinaiturayan kayo iti perakyo. Day ta tinangiduron kada kayo. Tapno agaramid iti maikaniwas iti lintag. Iso nga ita. No anyaman ti dusang akatukad tinagbasulan nyo. Naskan nga awatin nyo. Sana mabalin. Sana po no nagtagibang mga Jonas. Sana po no. Sana po no. Sana. Ha? Mami? Saan ko maawat na ita? Tulungan ta kami. Pangasiyo. Ipantayo ko may ti ospital ni Mami. Limot tawal na ito. Hello, Labs. Anda ka pa dito ospital. Ito yung may labs. Ospital? Hindi. Kunak man nun napan kayo dito police station. Wen, may kulong da ni Madam. Kabayatan na magadngan mapaluposan ng piyansawin saan. Anya? Yung bayat nga tayo din na kayo ditiran na. Nagsarita na kang Jonas. Kit dito yung imbaga ni Jonas di may papaan ka na kiti negosyo da. Kag? Nagririta nga gina. Aging kayo di kastaon ay napungtot ni Madam. Kat di na high blood manan. Kag, kumusta mo taon? At tapay lang iti ICU. Kasanungatan. Kuna ka no di doktor. No makalasat man ang mga no totally disablean. Anya? Sige. Nagsupliya kaya ni Jonas. Ang mga nuwad na pangipaunan na kanya pinupagadang na. Tapos kaslamat din munang ni Jonas kapag dinapasamak. Ngamin, kaslaysod na kay kapuan di pa nakatake manan ni Madam Candida. Sige nga, Rod. Sige, bye, Labs. Bye. Ay, anyan ti kastoy ang nagbanahagan ni Madam. Kasla, timot lang kinabaknang natin ang irubukan ko na. Wahanon, Mayura, Fred. Totally disabled ka nun ni Madam. Kat saanan ang makarecover pa itan napakarwang. Awan maramitan na tayo doon yan. Nalabi. Dahil tantikad-dagkad ko na. Nagkasangmat dun tinapasamak kan ko na. Wait nga ron. Paiso, saan anabalod? Arig na si babalod matlaang tong palpiyang.
Gusto ka to niya. Balod, titipilit at ugaw. Tirigat na, kung saan ka no nakapagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan parikot kanya. Tikang lunaan ko ma. Kat makapagkid daw iti Diyos. Uwan Kat no di na payaramidan da ita. Awanin mabalinta yung tonya. Anya pa ita. Awan ser-serbi ti kinabaknang da. Anyaman nga tikon ko namot ni Jonas. May saan ang nayon iti panakaatake na kat ti panangibaga ni Jonas nga inlako nan ti kadakkalan apaset ti negosyo da. Anya? Tinsalangan negosyo da iti Amerika tinabati. Tako na ni Jonas, no mabalod ko man ni Madam, mapanmot ta ni iti Amerika. Anong kasano ita? Na-disable mo at ni Doña Candida. Sino nga iti mga iwan ken ko na? Nakisarita kanyak ni Jonas. Uray ka nung dubyen na ti sweldo, basta ay wanak ni Madam. Ay, okat si ka Tirigat na kat. Ada panggap min kindawon. Panggap yo? Wan. Paano miti agkasaren kendawal. Kat sika kumati mangkasar kada kami. Oh, wow! Good news da ita aton yan. Narigat namin ti agmay-may sa friend. Siguro, saan ko maibaga no anya tirik na no? Piag-piag may sa aton yan. Kang di mo ta nagpapatubat ni Dawol. O, sige. Umay kayo dito yung opisina. Taurnosin tayo ti kasaryo. Kan saan la kumaamang kasar ti aramidam O, anya pa'y? Mabalin nga ta. Asikati may saan ni nang may. Anya? Ay, sus. Siyak tulatan ti ninang ti umuna nga anak yung kendawal. Ay, huwan anya. Ay, maawata. Narigat ngagpayso no. Mga nagkaiti kasar kat balasan ka pa imag. Saan nga iti dayta? Ang may mayat no ninang akto iti umuna nga anak yung friend. Alaman langan. Sige nga road friend. Bye. Bye, Tonyang. Agkasunday ta. Asino ti makaiba ka? At ti best friend ko kat iso ti mangkasar ka niya. Kada kami iti agbalin nga asawa. Nakarma at talaga ni Doña Candida. Dinan maliklikan dagiti kaso na. Ngam malasatan na nga tapay ti panakaatakin na. Anya jay ko na ni Sheila. Nakakomatos pailaan. Gapo iti pan nakaatake na. Ay, kita man laang tibiyag nga agpaisaw. Saan mo ama ibaga dagiti mapagtang? Huray ko na manasalon at ka, no dumtang ti sagubanay. Dumtang adi mo malapdan, wano naliklikan ng runa ken patay. Isok asayaatan, no agaramid kalata itinasayaat, bayat asibibiyag kapay. Baling ka kumanatid ka, Jonas. Basol ko, Dawal. Saan ko ngaminan analapdan, tinang ibagakin ko na. Jonas. Makonsensya. Inuray ko lata kuman amamuan nanto. Awan basol mo. Rebang na lang amamuan na. Kaya't ko lang ngailintag timadi, Dawal.
Uray na atakin iti na minsan. Saan latta nagbaliw? Natangsit latta. Kita man tinapasamak idi nagsangod akin ni Mayor Eloisa. Imbis ko mga agpakumbaba. Ikarit na pailaan ti kinabaknang na. Talaga na nga to ni Madam. Ngam adda saan nga ammo ti asino man. Da kami lang a pamilya ti makaammo, dawel. Anya dayta. Ammom kadi a nagtaod mo't itinakurapay a pamilya ni Mami. Anya? Dayta ti pudno. Day di pa pati talaga abaknang. Ken ad-adda manen idi nagbalin a soldado ti Amerika. Kasta gayam. Saan nga minan ang nagtalyaw ni Mami tinagtaudan na? Nagarilatan ti madi iti kaunggan ken panunot na. Itala nga mamakna na. Talaga nga awan makaammo, dawel. Ket saan kong ammo, tanalaos ti gura. Igura na kin Eloisa. Nadlaw ko nga ron, di nagsabat da ang police station. Rum-rumsik dagiti matay, Madam. Ado ti kahit kong ailintag ken kuana. Kahit kong awan pagtangsitnan. Iso akas jati inaramid ko kadagiti negosyo na. Awan latta. Ngamita. Ay kasanon ti kasasaan na. Makaamon ti korte ken kuana. Masigurado nga agbayag dito yung ospital. No palubusan man ti ospital. Saan kong amo? No anyan to ti ibilin ti korte. Ang mga house arrest. Wano agtalinad ijay balay. Saan nga ta mawaswas ti kaso na? No may santon nga imbalido. Saan ko amasong batan dayta, dawel? Iso nga. Agsakit ti ulo. Saan ko ang mapagsusurot ti linaon ti panunot ko? When unique friend, isut inyawag kanyak ni Tonyang. Ay, daytan ti lifetime karma. Ita ang mapaniknikan iti maminsan pay, nga anya manadakas nga aramid ket agpatingga. Kang runani ti amin, saan ang makaisalakan ti kinabaknang no dumteng ti kas iti napagteng ni Doña Candida? Wen, ket tinakakaasi ita ni Jonas. Ti kakaisuna nga anak na. At damat kortada, baknang damat. Mangala ti swelduan da, amang taripato ken ni Doña Candida. Wen, ket ni kanuton niyang ti kinasarita ni Jonas. Nga oray dublin na ti sweldo na. Wan, mabalin mat ni Tonyang. Makiasawa ka numot ni Tonyang, friend. Kasta ka di? Agasawa da ka no kindawel. Tingay personal driver ni Doña Candida. Oh, wow ha? Ket siya ka no timang kasar kadakwada. Anya? Ay, agasam da ita. Tinero roman nakatulong, akadwana, iso matimang kasarkan ko na. Ay, kasta ti panagtulid ti biyag, friend. Kasla pilid. No adda ka iti baba ita, intun madamdama, adda kan iti ngato. Makipagrik na aki tinapasamak ken Doña Candida, Mr. Mercado. Agyaman ak. Ang naragsak ka siguron. Tanakaibalas kan. Kasta ka di panagkitang kanya. Nadagsak ti basol ni Mami kan ka. Kahit natural ang maragsakan ka. Saan ka di? Sa anak akas takadakas. No daytat panagkitang kanyak, Jonas. No tinarigagayak man ti panakadusa na. Akatukat tinaramid na kanyak. Kaya't ko lang ang amaikan iti hustisya ti amin. Among kadi. No nasaya at lakumat impakita na. No imparik na nalaeng tinaimpusuan a panagkidaw na. Ang mga no naalukoy na. Tasahan akas ken kwa na abim matuti puso na. Ala,
agkid daw iti pamakawan. Tasaan ko ang maibaga. Nuga po iti kasasaad na ita. Kat anya pa iti aramidan na. Tapno, matay langan. Jonas, Pudno, nagbalin na dakas ni Mami. Nga uray adot impaidam na kanya. Isupay lang ti inat. alawen. Sana kadakes kunakmanan. Saan abim matuti puso? Ken, dakas man. Ti saan apan ang pakawan iti pada at tao. Eloisa, Ngem, saan lang nga siyak ti pagkidawan na iti pamakawan. Ngem kiti. Iti Diyos ti pagpakawanan na. Ita, taawanan ti baal ni Doña Candida? Kan saan na kayo amalapdan pa kini Jonas? Talaga ka di nga awanan planom amakisinubyan kini Jonas? Nasyakmat nga iti mangdamag ken kay ti dayta. Ha? Talaga ka diyan na po kaumatan ti panagayat mo ken kuana ken. Anya, sika ti pagdamdamagak. Ita, imbaw imamot kanyak ti saludsud ko. No ita? Saan nga iturong ti panawan? Paspasamak ken gasat ako nada. Awanan panggap kong agsublipay ken Jonas. Siguro, makasara kak tumat iti sabali nga ayat. Tay ibagbagada, Mr. Right. Agpada ta. Kan may saan mataday ti priority kitan? Kan kasi tinaibagakan ka ni tinaminsan. Diyak isara ti pusok para iti sabali pa'y nga ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.